Male buchencho kulwomukaga enteekateeka y'okulonda n'alulungi ebyobulambuzi owa Busoga omwaka 2022 paka 2023 lwedda abayireyo era dajjira okuweeresa endala eyakanzimyezimye nga Busoga batakawala emitundu ebyekagulu okulisa ku maiso nga Busoga eronda n'alulungi ebyobulambuzi omwaka guno wakati mu kusanusibwa okwabareyo okuva mu bembi ba Busoga wani bana katemba Busoga bakulemberwa mu ekikunsu ekyole swengere onye mutinga kalyowa you think I'm your mochale bana bawala bayolese ebintu kamala omuli obuwangwa mu nvuala ebitone muli okukina n'ebindi kamalango nebyo kusokolanda bafuna obubonero obawanguza entaka zino edobwana lulungi edukiranga amasaza ga Busoga gona 11 okuli Butembe Bugabula Bulamoji Bukoli Buna bugwainagani kabalango nago olagona gasindika bagunango bano okuvuganya mu ntaka zino edobwana lulungi entaka no dajira okubanga dikomenkerezebwa ngomugona mani bakunga Ishani Sirimani Mwonda ovumisala ya baba wakoli eriye Bukoli nano yubaina kendo ogemera Busoga bendera yobwana lulungi mwaka kuno 2022 paka 2023 ate mfecho okubiri mwabamu Okoba Shakira Kadana nonga vumisaza ya baba ngobi eriye Kigulu mifecho kusatu mwaba muguna mali bakunga na Mwende Joani ononga vumisaza ya baba nkono eriye Bukono era bano omukaire Rebeka Kadaga walanyise bantu kyabazinga wa Busoga babasimye n'engule daibwe badi bavuaza bana lulungi bano bayatona Rebeka Kadaga bayentanda yabasibirire uva amasaza gaibwe gabavuire mu aga Busoga kikuvaana bulungi kyonka na kuseka bulungi buna obunanisibwa okumanya buli muntu ekiva mu isaza lye mwina okumanya history yeisaza mwina okwogerera history yeisaza mwina okwogerera cultural and tourism sites eziri mu buli isaza